Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel YouTube Mimin Presilet. Ini Honda Beat 2020. Kita custom lampunya pakai lampu devil plus alis. Nyalahin benar. Mantap. Mewah kelihatannya. Oke bosku, jangan lupa subscribe dan share channel YouTube Mimin Presilet. Semoga nambah maju lagi. Pipin. Kedua, tiga. Oh, mantap. Mewah bosku. Beat 2020. Keren.